بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الكريم تيجي مندم أمي تغني على فما في كبر شيطان تورم. دينا ولا السلام مدمنا نفلان في. amba zizala ni ala fama toye kanga jonya ananga deselenya ko jira ala fama na ala ka se anaka korta ko nyina ala fa sedda kayne be ala de ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka faranga li yakuna al amal ibtighaan li wajhi allah azza wa jal jango bare nga kolashi akake ala nyala nyinni bare la li sum'atin wala riya'in wala li gharadin dunyawi akana ka yera mengama akana ka yera jira kama akana ka jema ko wera kama الله ولذلك والقادر عليه على بالسوله وانجك كاي على لكو على يوتيكي ام على فما ديلي على كو كنو يا اما نيا زيزين على فما توي ام دغو كان سبب نيواي على كرب صلى الله عليه وسلم على كرانيا ناما على فما كانيا ايرما قران هجب بي ورا سبب دو كدم هرمنديما هير فولتا انا لباندا ابسوبي على كرب كدم هرمنديما هير بلا سندا نوي على دنايي kadala ko ala be kaka haka ko la shi kan jigi da ka aljina ka alkara bada yo sababu ala bado kanga sanu tseka sara bado kanga waru tseka sara ala ko kanga duko ka alkara bay wala ni hakili be mami ve bado ko jadu ko ye fembay ni ala hitajera duko la awna njurmu fe ko kanga duko ke sadaqul masduqi shar'ul hakim muhammad mustafa a ambaze ko ka duko la anda ala fama dele kishine ma chama be ala fa ala ko kanga mo ka anyana ma ala kanyaayram nay duko ka sejudu wala adamay nay duko ka allah subhanahu wa ta'ala ka sukondi yali joyi ami duko ka tamashen farawi aka nganawi aka sogma dani ngana munu nga sogma da bena wallahi cew musow munu sona ka cesri jalata ko cesri ka yela ku siki islamia kerke kola ka yela ku siki ce kerke kola ku kwada ngalola ka ngalo nyoni fo ngalo e batige ka islamia jiritu sataw sara balondo tura balola alkara taraka dina jele to olu wolo ho ngano ka jurube mo mande bela bi wajibi yanga anga olu ka juru nyuma sarani duko ye santambul ka sara wartambul ka sara sahaba ma folo fama laba accema ana musulman be ala fama dele kishini ma chama be ala fa ala ko ke alkara jonya zanman nunga kaseka duko ke angara mo ko sodu sanmo nyi serifi chama na musulman afima ana jema serifi foloma ana labama ambe ala deli kishina ma chama be ala fa ala ko ke ala kra sudu go sanmonga namboro lambe folli barka da kera kera al islamé chamaye ka islamo kera kera ni islamé folli barka lay kadu ko ke al islamo wi kadu ko nyini islamo fe ka nyini ala fama fe ala kaka ala yakama angani cesri baranunu ala ka suana taqabbala allah ibadatina wa jami'a nashatatina ad-diniyya wa ja'alna min ahli al-janna ni farfone baranunu ala ka sana mbulu ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan vara aljina sigibauka ala ko kaka ala yakama يليل علم أننا بإذن الله سبحانه وتعالى جلسنا أخرى
في القناة المباركة بينال تي في على صنع كوكورا حليبي عن ذكر كوكورا من تلفزيون بركة لنا ناتواي كو بينال تي في الحمد لله رب العالمين نيني anga faso anga jamana faso belebele bado farale nyonga anga jamana flow farale nyonga ku kan nafaka ku seko fara nyonga kan television barkale ndayele ka keka adama denya deme ka keka ala ko deme alhamdulillah rabbil alamin nafara ko flow anga ni jamana ngaya flow ye joro min taslamiya la slamiya naneya ani kunande ko abo la kala sa fo la an faw anam mo kawni flow jera mukhtar kuntani flow jera cheikh zain cheikh sid ahmed al bakay kunta ani flow jera cheikh zain al abidina kuntani flow jera cheikh al wata kuntani flow jera kunna kawni aywa muhammad al abdullah saduna abo na jera on cheikh ahmed masena ahmed lobo una ana abo na jera alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo ka barkada kundani jene jera aywa ala ka dine ma kami kunungo fobi ka dine aywa kala so labe ka yala ka sege kerke o kola ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sama ka bolo so ci ka komo so ci ka islamer noro jiri turu anvaw anamo ka woni flaw jera abarama ambe ala foka barkada alhamdulillah rabbil alamin flaw ye joro min taala islamer tarikh bo lakal sa ila qiyam as-sa'a foka tasidu ngolo de mel kelima o aywa mabanunu o ngananunu no lu dewnu modon zakara ka hagni soro halibi al-islamiyya deme akela ka marfa akela ka murdo de telebi communication e femba de bi ni mambi fe ka je ko kaga sabati communication joro bade bala ni alkara sallallahu alaihi wasallam be balo labbi ko alkara be seka seki magan television so bala je be ka matoye amu mode nyine be nga ala bana oma na ala mi ngaw kany alhamdulillah rabbil alamin ala ye monye de islamu mabbi al-islamiyya bi seka lasse ki sigile to sokono datu ko mbi dala ngam mam milliard nyebi la klobi la a ala ni ci mambo monye de utiliser pour que ka islamiyya sabati ka islamiyya sangorota ka islamiyya jidi ni islamiyya sabati la tleotle la otle mobil lafiya otle binye ni islamiyya sabati la duo du kono jamana kono jamakulo lu ka nyebi nyoka la harabinye gele blanda la nga dine de tiana dine be dla chugo me la to nga seki odema aywa dine ka seki amene kono ka sharia kala ala jati kama ka sharia labara ala jati kama dine o dama de la gairu fefe varla ka bengalu dine ni de bora dine na ka sharia kala ala jati kama ka seki ka labara ala jati kama ala se ma lapmana dem son teliale do garse kama kanyine dine era ko kata to aywa twanyine ni jamu ni fen tanyine na ka sor ala ya shere wallahi nan le man yara kwan sabalila kwan yantura anata ka kwan tura ala no fe ka munyu ka sabali ulama rasu huna nunu nye femunun sabe apmo tsaka seki wa sabe de ko ala ko akira ko ala sel malik si ko ako wa ina amalan an tahta ilma tanasala bi mulkin laysa fihi hurubu ako bara nani doni nu ye nyonfu ko lu bi de do wolo de mi akam masaya ko wote tike ka masaya nyini kala tike ko kam masaya nyini ay ko be masaya sora yere yede davendise ko bali mama ay kalanke ni konanje ala fenfitini min di may sekra ko labara ni konanje seko dama jira ala ti fa fiu fo o doni ngi ke ko yeki wa bi sa aljina ma ala kara walaydu ta man salaka tariqan yaltamsu fihi ilma sahala allah lahu tariqan ila aljanna nadana ma wasara man bala fama deli aywa ngana mun varla nyonga cem so dem sene ma koro flawla ka dorme fara nyonga kan tele ndele ya rabbi dorme borana folo mununa ala ka jide ala ka namba halibi ala ka hakili nyumandi amma anga tasra koromo ala dorme no ka mamununye ala so tala fanga no ka mamununye ala ka hakili nyumandani umma o ka don ko ngane ndine anga tasra tawhid ash'ariyya malikiyya sufiyya jebe gouvernement ta kokoro wala kira yara madina jo ko gouvernement ka jo kokoro ay niki be ala fe ibi ke ala fe ni ani farko la ani kan nafolo de ka ala demeni o ay dine jo o de ka o de la sahaba fanda mun ngunde dumini soro ayo ka fa o de la ni sahaba ka tarikh la je ando betle la fana ko ni ando be daraga ko ni tila ko ni soro fana ko don sisa ni la sahaba ka tarikh be to yala ni ko ngoy mina wati mina de ku de sara no ya soro mugu munum be no ya soro buru munum be no ya soro la ayo tamaro munum be o bin nano de
ka jaga sigi ko de tla onu nyonje ko du ka jemi oka ni kongo mu de se chien wara ti fara nyonga ble dumini ko la tarikh islami ben dama de don ay sabab tarikh la je op mambe ala foka barka da ala ka hakili nyuma de di anga tasra korma muno ala fonsireru ma na ala na folo ki garsake ala nyenima ala ka bakote ko alkema jodo sokma da jona wala be ma sabaka kirtika ko ke kam matol la di ama folo de donne ba bay o de la sura ko côté ko al ulama usu fil akhbari awwal man yusalla sa'ira nari ko donne ba jugu de ma folo mambe yan meta sumana ne o joni ni minya ka donne ke 300 ngani jam so ngani jeni ni nay ni yakke ka ala nyini abi jedima ka la haradima ko fe na folo tigi ba minya ka na folo ke ka jem masri kanyina ala ka dine ko ki ga na folo beke nin daga bana imebulu nunu nin daga bana soja nunu daga bana voiture nunu ngani nge nga segi kanenge ay nan lala nana la nan zara ka don nga dine ko fanana nan lala nana la fo sayabi ni tay toma ko garsa ala ka dine bi nye ka sora ete edo ala banye eto ala banye temanga ta e ka blanye e ka wati bana itale ko mo badlay ko yan inyena mo yere adla koy wallahi doga ikan na fulo jaga ka tani dota nga o ya seko ka ala ka dine na dine be olude kola eki sembo ala wallahi Allahu ghaniyun anka ala karle do kabuyima andi ma nega wala wandi ma java wala ni minya ke ibaki yere itake davenye anga wallahi nakadi ye sora fe be fara nyonga kana mugando ala ka dina dafe kana folo be ka dalu ka kiyama wala ka dina bi jo inyena bi jo ifatule ko rajauna fillahi akid anjike kan ala la andi sira davenye kana ta langolo madla ka fiye abi fode kon ala ya sekiye ikake je ko yado ika wa kan edema nafolo tigi ya ka nafolo ke ka dine jo ala be barka do abolo tala tale ko ade ndi mugu cinyo na ka nafolo no fe ala to soma ala ila dirde yo ngani ya ye milliard de be fara nyonga kalo fla be ka ko na fo fende ya ira ya dogono ko barka konto lawo ne barka ko yicin ato konna ngabi nyini de alhamdulillah rabbil alamin assalamu mun hakil soro kan ke ka ala ka dine deme ala ka barka do anula ala ka nunu nyona chaya mbade ndere Sheikh Hamad Cissé aywa aya nyini ko ngana fara uka ala ka dine barala nyafuye mon labene do ngande sanuma ngande warma njigi kany ala bina wallahi nyele la kay fawne mo ko to ne ziraynga ala nyenuma ukele ka kene tigiye ala labana kan nye uma wallahi kundan chogorba kele a chogorba kele masigi ko kolo do kono fandam bandala ka febe dabla ka kalanda suma mana ka mo kala qur'anena ka kala no vara yere ka wuri ka jo ka bolso ci ka komaso ci ka ala ka dina sama fa ka sabati ka ke ala tay a cekele masigi yorashi fa ka sorobi qabruhum mazaru o kaburu ya jura yora yara balone te dai o balone mo bi taloka be o kadala nga o fatule kaburu de ziyara donc ñoye vawne mako fe waw ci ko kele do Cheikh Ahmad Masina qabruhum mazaru o ci ko kele do Cheikh Mohammed Abdoulaye Sadou qabruhum mazaru o ci ko kele akacha toro mar ngi julo kan alhamdulillah rabbil alamin ni jora kadala bi bado ko ngana do temenaya Cheikh Abdul Wahab Salibeti torna Abubakar Barobeti torna Amadou Hore nyobo mbeti masha Allah ta'ala angara mako Cheikh Mohammed Sama Sal Matami torna Sama Sabalone do Matam ni jora torna kadala ni torna be dugula Matami ba do ko ngana be dugula natta dugula bi do alhamdulillah rabbil alamin ambi ala fo flawni cekunu oni cebi ambe ñobe yen sa kan fara insha Allah ta'ala ngani ñoo daga musala hayde am cede fo ñoñi ay to nga zoro feke ka alaka dine jo anga nata bo jemo ka mashit nata di ma yira mana mi zoro ke ka jo ala bina wallahi ala bina ala karale ko jemo ko sebe ala Allah gani yo ala banay ala ka kiliñ man di amma assalamu alaykum ko ken télévision barka la ñi ala ka barka do télé na ala ka barka do télé ñi aywa abaraka bawla annafaka bobo alaka barka dula alaka tele nga tele sabati leñi ni tele ni an islamia tele tobbe alaka be sabati alaka bele jere jida ambe ala fuka ala barka da wallahi ala sonabi ka salama muno nyamaro ya nuyu ko dorma fara nyonga kan monye nyini ka islamia ma islamia be o kuna wolo no nyeta de la nga jamana kono ya nyono nga jamana pe like de ma shi sa kelen dine shi kelen sakote afurba fena nga kam ala na nakan na ka sedi ka fangadi bimal aslamu kama nyama ashakha sarfa madan haydar jazahullahu anna wa islam khaira anaka kala non varla nyonga ka television dayla tele sharfi la nga sigi folo de karaola ka pma tele la folo ya ka sharia fo aywa tele privé la folo la yende alhamdulillah rabbil alamin salame kuna wolo de nyeta damina wala bi favle yoromina wa alhamdulillah rabbil alamin nya damina ne de tanga wala ka alaka jidi alaka chaya alako kaka ala kama penalty tv alaka barka do ala alaka yirwa de tele ma alaka sagorta de tele ma
ala ko kaka ala kama ala ko ka cibana sudinga salma barka kama assalamu alaikum man yabla pamatamena kad jalasna ukhra aywa aida an zigira kokora amina pama halibi aywa anga walada jora aywa joro mena insha Allah ta'ala an wuli to fle walada mina sisan adarsu tabi'un lisabiqi ni walada njuru sirledo walada temenena ango ima siki ba damina wula bara ba damina wula ni siki worona de aywa ambolo aywa penalty vela ya an sigi follow ke al islamiyya kunga kerengra lijana islamiyya nananga jamana kan famu ya mi no ala kilibandiya don korombe wele ko tawhid ashariya min zome ala ko alakira ko ni manyuma ngoma asome barka nyinima asome sababuma ani al-imam maliki ka fiqhu anga selina anga shuna anga jaga anga hiji furusiri choko kal islamiyya la singalo la kalo nyini choko islamiyya fatile chent la njoko abeb jome kiti minga don ba kele minga famu ka anga dukulo saveya e malko bon anside ani sufiya hakika islamiyya yere kalan kele kofe Qur'an dursile ko je kitabu belejele kalane kofe barad ketola ibike idusuku bike ala tashi tugodi niku bike ala nakirata tugodi ka aywa ala ka cew cengana tasira ko mine ki dusuku dashi ki niku dashi ka ko ka je fo ka je kanu bo kono ka hashidiya bo kono ka koniya bo kono ka ke ala na kira ka sahaba an ala kira ka sahaba niku tukoy toy alhamdulillah rabbil alamin wa ilmu de bi wele ko ilmu tasawufi anga jamana barka soronen vezabade jamana noro soronen de jamana dugo jabe soronen de akunu go fobi wa me fewde ka to sena kuma mina no damina naka nyami no damina naka yoko yoko o de kera fitne mi sirula o de kera fitne du kono o de la jamsen shifi dafa chokorbala o de la islamu yu dafa ala kera bona wala o de la kalando yu dafa u karamo wala o de la islamia yere kera fandige temana ble fo mo yuru dandala almamina misli kono mo bayni ka almami nyimi a joro no fe o dine mun dine jamsen shifi o bi jom misir la mimbarula kutubala ka islamia nyema ta tokoma ka burja ko ale be islamia no fe ni islamia ko nyoy apmi yazoro o islamia shejme ita fi dusuku fame do hashidiya la e be fego ati foy batigila e de mago be sadro islamia mana nini yebi amana nini shini islamia be seki shibban ka ala ka dine la pasaka soron tala sahaba man kala ala kara man kala qur'an man kala jebe don ba man kala dem sen senda telu dusuku de fame o islamia nyon hashidiya la o bo de dugo kubina dugo ala na kira kofe e ma be dugo ala kofe ngalina ala na nyon zora ala fi sa ta'lamuna gadan manil kadhabul ashir ni njama kulu bina dom mamunu ngalo ndigu yi ami nyonga filu fo ni bonye ami nyonga filu fo ni karama ami nyom blasera ni hine ni makari nga ni ere ni dugmo kolo keme ki kunu sisa o kadinye o hashidiya islamiyya la taala atala kunu wa taala bi islamiyya bi nyonga no de ala kama kira kama ala ka kelin mandi amma ala ko kaka ala ya kama ala ko ka cibane asodinga sanama barka kama assalamu sigita menina anjora kitabu banani ka halibi ambeka pma limane jose ngoro a jose ngele kadalunyin ola qur'anena kadalunyin ola hadisala kad alkram mandema limane jose ngoro adoy alafama ko wa kutubihi kwanga angana fitri waliyana ali alaka kitabu yo kwanga da ali alaka kitabu la angima ulama uyemi vanye save kitabu mun mbora save kana dum ko koka kana bun hanama de blasira ko gafe keme an gafe ta annani a gafe belejele la belebele ba o gafe belebele banani tawratu musa alayhi salamu zaburu daud alayhi salamu injilu isa alayhi salamu qur'anu muhammadin alayhi salamu ni kitabu belebele banani nunde jejo to nunum belejele bende kono nga qur'ane wade a'azamuha wa nasikhu shara'iha ale de gaf sana be wale de a sharia to betu she ka boy ka be effacer ka be datu ko qur'an sharia bla la ben nona qur'an sharia be kititi ke sa qur'an dum ko sanve ala ka jonga ila qiyam saa fa nga tanjo al qiyam ala nyakor man tamassaka bihi naja ni mam ya qur'an men ni bole o tigi kishira wa man adala anhu khaba wa khasir ni mam ya qur'an to ki ko qur'an ati go bolangolo mbora ati go bonana ala kana mbone ala ka kelin mandi amma wala kafoko sabe kitabu aywa ala ko kwanga da olula alquran ci tigila aywa odalu ala fama ka pumay
ala ko alquran chentikila ko nazzal alayka alkitaba mahmudu idaba may kitabu jing emhudu ka bil haqqi di ci musaddiqan lima bayna yadayhi kitabu nana fana chentikeli bado anyefe kitabu ye anzala at-taurata o chokole do ay kitabu jing emhudu ka chokomena no ya qur'ana ay taurata jing aywa musa alayhi salam kati wal linjila ay linjila jing isa alayhi salam kati men qablu ka kon qur'ana nye hudan linnasi ko ala ko kayre mbede ka mo kanani kama wa anzala al-furqan kay as-sakara ka qur'ana jingi ala karabaka ala in suratu ali imran aya 7 wa qala aida ala fama ko kokora wa atina dauda zabura kon ala zabura di daud alayhi salam ma suratu nisa ila aya kama an aya bi waran fila ne ba jirana ka fo kitabu jingi ni ko adalu sabatile do ne qur'ana wa rusulihi ala fama ko ngada ala ka kirawla aya bilibili bamina nyo kala o ya bele jele daluye ala ko ni mami fitri waliyara ale ala ka kirawye ko faqad dalla dalal ba'ida ko atiki fillah filmina yorakaja o ma wa rusulihi mi vora ala fama kala nyini huwa an yu'mina al mukallafu bi anna allah ta'ala asfa min an-nas rusula salama baluku akalli man yakadala ka fa ko ala fama ala ka bo sekorota me ala ye sukondiyali ke mula ama ke jinawla ama ke malaikawla ay sukondiyali ke modela kirawla aw ha ilayhim shara'ihu ayaka shari'u abi fa ka jonga duma ko la bara chogomina ayo shari'u de wahawci o kirawma wa dinahu ayaka dine walada ayolu de kalala malaikaw dalane ka ku cikata ayo kiran nun kalala ani nabi ma nun kalala ku ke kalana ngarama ko ye wa amarhum bit tablighi ila al khalqi ka soraka yamar duma ko ay wuli aw kalana sisane ala fe ñi yamar dama ayta ñi cimindo ada ayta fonga jonni ma unzila min rabbihim famin jingina ka bu dabama yoro ay kiran nun yamar yaku ko ñefo aka jonni li qat' hujjatihim alayhi jango ka jonu nun ga ayo dallu ku ka dallu tike ale alaka alkiyama joji kana soro mimi se ka fo ala mako ala ayo ni yaye nema nge nema mede o cekele ngana soro o muso kele ngana soro yawmal qiyama alkiyama jodu amama jalalillahi ala fama nyefe awwalhum adam abul bashar alayhi salatu wassalam kiran nabi mom folo folo adam alayhi salam ya alayhi farko tike belajele fay on adama de bebwara alela ali ibn abi talib sarawa alaka ko annasu min jihati timsahi akfa'u abuhum adamu wal ummu hawa ako bokolola bonyona na ko mo ko ambele jele fakele bakele ko ambele jele fay amba adamu ye ambe baye amba hawa uye adam alayhi salamu de ye kiramu nabi mom adam alayhi salamu de ye ula ma folaye wa akhiruhum aywa wa afdaluhum والشهيد عليهم يوم القيامة وخاتمهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيرانو ولما أن ألف زماندي والشهيد عليهم يوم القيامة أن ميمك الشيري وكا القيامة كفو كوية تشيلاسي وخاتمهم عنو نما لبا كيرا ودا تنا مين غوفي سيدنا محمد ودي أمودي محمد يا أمغا كيرا قرآن كيرا salawatullahi wassalamuhu alayhim ajma'in ala fama ka kishi anaka nema anaka kishi o bakira num belejeleka ni kuma indallu yemi kiraw chili ala fama fe dallu yemi alquran chantigila qawluhu azza wa jalla o de ala fama ka pumay wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ubudullaha mahuna fi man yukun ala koti ko kira ko yici kiraw chili ne ala nodo ne ala fama anu chili ke mande kilingene belejele la kirala ana ubudullah ka fay kwa ka fuye ku ka ala batu ila akhir al aya fakata sa aya labana wa qala sallallahu alaihi wasallam alkaraba mana kokora halibe membe kiraw chili sabati ka fa kunna bimo be kiraw be mimbo sabati alkaraba ko ako faddaltu ala al anbiya bi sitti akona bimo ngoy cien ko ko nem hodu ye nabi ma ko nabi ma chama be ka kona nyeti ngene mo famandiyara ne fsayara nabi ma tobbe ni fejia woroy ala yin kusa ya tawye ni ofen woroy ala yo dia modi taw mambe taw ni oche akwa fala o teto jawami al kalimi ko makka fu yoro dirane muhuduma
ni dakurnya kelevo ibi koro keme sorala ibi koro mukan sorala ibi koro biduru sorala wa nusirtu birru'bi ni muhudu demena ni sirai iba sorla alakira baka kelebolo beya tile hake walma kalo kele ni ko aywa kalo kele tama o furanye iba sorla akibaru ye sirange anyefe kata mama tulo do aka kele kibaru la ala bo belejele du sukun goshi ni sirai aywa olu belejele bi sira bu yere nyini yana yere aka kele ka jo keneka o hillati li yalla ghanaimu akoka ko ale muhudu tile nya tasuma mi jingi kele ganima de ka kele mi ka ala de kama akundi ka nafulu kama nafulu tim sorala jangu aywa maki yere na fanwe na jahadu ka natla la ganima bebe fara nyonga tasuma bi jinka nata ka jini ka ba na ala kira sallallahu alaihi wasallam tile la ala ya ganima daka ala kira baye ko yere ka taka dodwana kallaba ka totla aka kele de woni nyonje wa ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura akod dugma ko fam bekara ali ala kira baye misriye an sanuye dugma ko fam fam ala ala kira na mando mi se ko joni sel wati yu soro furu kono be seliye na yu soro sokono be seliye na yu soro baji sanga be seliye na yu soro avion kono sandugo tew be seliye ala ko ala kira ba ko ngera ale damade wa tahura ko ala dugma ko sanuye aye ko ale modna mando ni ji soro la ko be seliye ta ka seli ni jima soro ko bo bolo da boko la dugma ko sanuya diruma ka temam ta ka soro ka seli ako ursiltu ila al khalqi kayfa ako ne muhuri kira kata dave bema o makya ka kwanenye kira woni nabi ma ngombe ci jama ko do de ma fa do mouma gudo mouma kle do mouma ne muhuri kira kata dave belejelema kamina alakira tlela ashi sambina ni nakira kira kata se dugma ko de be melekelima mama bina ko na be alaka sasama kam mandewni akira abema wa khutba bi nabi juna ko nabi mun da farane nam hudu ko nabi man tenem hudu ko feble puma fisi fasami be jamana labana ko kira wala nana wal ma kira wala bina alaka ko fe ziri raka fsano aya yere nyini o puma fude aya yere nyini o puma daluto ko daluto nyena jenyini ye mame mbla o puma shaw folino lu la pasalila a otigala ma nasir allah haraba do ko ya yere jaba ala keleni wala kele de akraba sasma kerker ka kanga kiray ka kitabu kele ndama to ay ko qur'ane ka khadina to da ko salamiya ala kira sallallahu alaihi wasallam abo yoro dona akanyina ma kera yoro no dona afatura allah alamina o dona akaburu yoro dona do qabruhu mazarun fil madina akaburu yoro dona ni akaburu ziyara yoro madina wa ni nyina ma kele ngono yandu ko de be mele kele chant na kira wara yeble ko toye ni ngira ni ko be bon yoro na beta ko kira temeno nyo kibaru fo yanana ni che ku ka kitabu yo kibaru fo yanana ni che ko ayran nana nada atwala kitabu yo ko kitabu yo mu'jiza membe qur'an aywa kunuka aywa qur'an nyone ka boy ka sharia sigi mo holere to bo boble ya mo holere beble ala ka kele mandi amma ala ko kaka ala yakama ako wal yawm al akhir kitab qur'anna ala fama ko kanga dalla harakola akatma la yini huwa an ya'taqid al mukallaf annahu ya'ti yawmun yuqalu lahu yawm al qiyamah aw yuqalu lahu yawm al akhir aw yawm al qiyamah ala fama kala yini salame baliku akadala kanga ni sira dusukuna akadala dana yere la ka fa ko do be ko fe kana de tle bella bay tlemi ni dugu werati je ale ko fe o do jumenyi ko do de ye la haras do ye الكيما جودو تفنى فيه الدنيا جنب بان أدو وتنتهي هذه الحياة نينما بان كبان أدوما وتتبدل العرض دوكما كله بفلك بوني دوكما كله يينا والسماوات كبا كله بولي أيوة كبا كله فلا بفلي وتزول الجبال كله بولي والنجوم دولو بولي والبحار بابانهم بلجل بجا وفيه يحيى الناس مو بسيكا نينما يأدولا بعد الموت سيكوفي لمجازات كل إنسان على عمله جانو أدم دي بلجلك سرعك باركة وإسكينه الجنة أنك سيجي الجنة أيوة على إكبارني على كان باروني أو النار والما جانمنا ني أيوة إكبارمني على كان جشي ودلوا على القرآن تيجي لكن الله سبحانه وتعالى أكو إن يوم الفصل كان ميقاتكم هنا في بندوني فرباسيا دو نو أركب جودو كوي ko doye do laydu ñoña doye ko allay du ledo no doye o dobe ko fe kana
لمن جسم ورنا اللبا الإيمان بالقدر كدالة كلا أيوة وهو خارج عن هذه الآية الكريمة آية من يابي فرنيونغا ويفجأ دورفو قدر من أولا على قدر فو يرويري الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كون على فما يفاب بداني لتكي وقرأي أن يؤمن المكلف بقضاء الله وقدره سلام بالكو كدا على كلا تكلا وحكمته أنك كودونا ومشيئته أنك يرسكو يلا وأنه لا يقع شيء في الوجود يكاد لك فوق يكاد لك تيجي لك فوق سكك سرقنا دلكنا حتى أفعال العباد الاختيارية هل جوم بفمن يرسكو يري جوم بفمن ديشون تا يري كاكي أشد سكك إلا بعد علم الله به فقصر عليه الدون وتقديره له على الله تكرالا ويؤمن بأن الله تعالى عدل يكاد على فنك فعلى الأدريه في قضائه كلا تكلا وفي قضائه وقدره كلا تكلا حكيم أيوة كودم بعده في تصرفه كي لما يلمانا وتقديره أنا كقول تكشغلا ما شاء الله كان في من على جود ما دبك وما لم يشاء لم يكن منه ما يجي على جود سكك على فما يدفع القرآن نقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيت سك أو أجا فمن على جا على فما دي دبا مساي أيوة nga no sabatira ni la tiga sabatira chuko da kurinya la baye mi balma kay balma muso yakiltu yer la ma dalika ka kafo o belejele made ilamu anna tawakkula la yunafi sababa ay dala de kunyin wakili sira ala lo ti sababu bali ni mama yidda ko ala de bi mason ala de bi here kam ma ala de bi ma balu ni same jinana ni ma bokata seneke ni sababu ke ba wuli la ka ta cher mishu nyine ka suma ju nyine fem bi suma yere nye ko fem be nyine ka kala ko chesiri ni suma goshi wati sera ni yera ko bi do ka sola de basabu dina ta do de ta chien fin di bolé wanunu mu ko suma goshi kana ka dumini ke ka faku sigi e sikile i kongoto sigile ko ka ala to ka ala yala ko inde sababu yeche sababu shiya be ni sababu labara ayo bara chogo la nyere far ko labara do ka sababu ye ka hera nyini ka sema nyedu ko ke nyere ka hera nyini ka sema nyedu ko nyini ma fe ka hera nyini ka sema mbana na ndara docteur solo docteur e furakena abele jele bi wele nyove ko sababu korfa labade ala kera de fo sahaba chebba doy ayaka nyame bla ala dana ya kama lemaniya kama ko nyame kalfa be alala ala kera ba ya nyini ko ka nyame akwa ya kalfa do alala fereke nyame na ala kera ba ko ma ko akel وتوكل تفرق دو على كسرك وكيل سر على الله تا سبب اللبارة فلا كسرك وكيل سر على الله وما سبب يتشي وكيل سر على الله يتشي أفلا ده بتاني نيوني دم سن ده تلي ما كورا فلا منو يو بوالا كو فيتي على كله نيا بما سان بلا فله أبي نيني كورا نانغالو مانغورو ناي ni yisigi ki bole dai sai ko foite ala ko fanda bi fa ko bi fa bana bi fa ala kala to ala yala barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين